phalbilai hin jingka dap ji le dai kai ji chun koima jing tho be om ji pun hi ahin khusunga nunga golhang thamkhat wang working chi athanom le ovin mata ata in athau ji ovin hi mi ho ki thoma singin athau ji ovin lamlin a working in achi ji ovin nu asa thai le jovin hi abang chu nunga golhang ki ngai ta ho in kilung se na ki phudat na din lai khom ji ovin aki hauzi uwin nu masa thaile ovin hi abang chu sapai pang dinga ki gunga jingka si a phata a thaizong omda pun hi nisi le lampi chu mi a u liu zi in lam ko ma cheng ho atam zo ai mu thai ji pu vin hi jingka phalbi da ba hi ji chun koima athau nga pu vin alup na apat mi ho husan chu angai ji ovin hi aka le mi ho chu ahung nui zi uvin abanga ki haulim na nasata ta neja koima imu thai ding le mi su buin te ti jong gel phalo jong au me na hi jingka khat hi cho choi jong ai mu thai lo in room sung second floor la window cho hang do in le khabu khat asim le le khasim chu alung duk tim lo zi chun window apat in pamlang cho avat le mai zui akazin amazong aga vat le nanga khat le kolang khat track suit vam chi ki a lampia thanu ta ki holim to to a ki ngai lu ta a walking chi chu amu na hi amazong amani chan chu ave na hile amani chu akidai hlone na hile pasar pan nomai nu chu adalin nomai nu chu amat phain aga abe got le nomai nu chu akidal ji chen pasar pan abe ta sangin amai aga chop pi na hele nunga no cho aza acha en anuizin amai akisialin atowin na hele chin pasar panjong ipina ti ham ya akhuda aga ala do pile nomai no cho za chat mel pun anui cho ohai li in ani ta lholin anui lholin nunga no cho aza chat man in pasar pa cho aga be good cho amun amazong ahung noizin hi ichin aven ahile golang pazam nunga nun abe pha na loudin in anga azamin hele nunga ano jong golang pa cha adalin adal pha laus in amo din danin ahile golang pa ahungin na chingap lo hitam atile nunga nun kalali atile golang pan ngo napu ingi atin ichun na may no jong sa atin se su in ahin ki pu sa in hele black top nalsela kisim lampi chule lampa ma thingphung ki tu lampa ma hampa ki ho dai tu in atum la amani ki long set ai hen hu aman hon amo chun cho choi amit li in ahin don bot na hi amit li ahung lung do in champat ka in amit chu amit li in achup ta zi in gam na ta jong mutalovin amo ka la ta na hi ichun ama jong amit li akiti in window lam chu avat le mi ho tam pi abanen working adin ahung ki tol ufin ahi ichun phachi sa alunga ahung ki kumthum masang hitan chule phalbilai jingka working dia aloi no to alhai hlon ni khat ahi choi anaku ngai o makhat ka sei nom cho tin Gougin anung langa pat ahin dalin hele amani jong azam hlon na hele Gougin in ha dalin adal phal hon chun imacha sailovin chochoi mai so chu avatle aza chat mel so chu Gougin lungthim alamangin chamkhat pi saiting hilovin awm ta nahi ichun chochoi loi nun go ipina sai go ha atina hele Gougin za chathim ta in choi tu ni chu namel hoina za chum zemi nilhum in namel hoina avat no mi atina hele chochoi za chata in anoizin hele nei ve u atin alle to kire nahi ichun aloi no in ne go ichun sei chu kalung si na tina ham atile Gougin naloi nu na het team le hijing laudi hana atin hele chochoi anazin ngo loi nu atin alhai kit ta na hele Gougin alu chang aki khu nen om dan ta nahi chochoi kumthum masang thilsu agel do chu alung halwaran amit hin ahin don bot nahi
kitim zo lovin pun noi za akap kata na hi kap pung pumin ugo nang ti lo lung sit dang zong kanai poi kania apat nei lung sit na le nei na khutu na ho kahil mil poi tu ni chanin nang bo kalung sunga na omjingi ibidia wa lung gyal se na thilowa iti na hi ham kezi a iti na hi sangin kahin ko hi behan lang nang zo in lung sit na lung sit na hethim lo ke sangin na hethim ding khat ki muin lang ki pata in hin khumang da chun kati zo e atin hi ichen ataw kinen pathin kau dam sa te in lang tunia ama kangai na hi het sa te u ke thim mo a hi za ka hi akoma ngai dam thum dia jong lom lo ka hi tai tin kap pumin punoi a hi wangin room pam langa corridor apat apan asa adan ahin tin boinu chochoi ipinati ham boy kor hongin ati na hele amazon chanin a hele apazong ati pha chun alung athi in kochu akyu kyuta na hu ti chun chochoi jong apan kor su sing pha chun hepa ima ka ti puji ati na hele apan jong boinu kor hongo kati hi cho ati na hele chochoi jong achin kot aga hongen aka chu apa a het sa nom lo wangin amit lun de a o su chu asial zo pun apa de het thau na hi ichun apan boinu ipina ti ham ipina lung nuk lo na ham na de sejing ka bol pi ding na hi nang dia ka i ma cha poi ati na hele chochoi apa chunga akinga zen epa nang banga lung sit le ngai lu pa ka na hi ka wa apha e nei la gowa cho ding hele nei cho pi lal ding pu he pa ahin na cha ke hin ko hi ki pa na sangin la sit na le lungim na zo in ai lo he pa ka dai khat wanga omin lung sit ka in nei bol pi te in ong ati na hi yesu na pan zong ipi ham boy nangin na dai kini pi dia ka bol da ding ham ati na hi yechun cho choi zong tim zo lovin pa ka ugo ku nei zan dam pi te o pa atin hele pan jong inge boy ka zan dam ding na hi atin ahung su hlorin anu in cha an omin breakfast jong apan ani sa na hele cho in kamit api e pa atin hele pan jong kilaya ki zamo boy atin common room a sofa chunga chun akizam sa in pun asil pi na hi chochoi chu alal thim ji chun ai mul ha pe ta na hi e chun chochoi pa chochoi nu ko ma achin ki chal langa apui lu in a hi poi chochoi nu na chan hu hi phat se a kharin yum pi lon lo le aboi tai anzo a jong chu rum sunga anajing ka hi a hi Gougin jong ne zan dam pi te inatin ama dam mona a ki thi ahiti hi ka vezo boy nangin ahi na anava na chin tu bangai se ke na chanu koma kitip na bangin Gougin ipilo a sandam ding ham ngai tu na dia ai nu ka pha ingi ati na hi echun thu aza chun cho choi nu chu ati azain alle ke cha nin achanu chu angai warin common room a zong le akachin boy nu uptai na mo boy atin asam akazu ni na hi ichun chochoi pa all chan ko ahongin angari neu akila in Gougin te in lang azon achita hi Gougin te in pam akalun a giat agohan do le Gougin jo chapang bangin nisa anaki oyen a chaho an hi chu aven anu za zingin a chaho chu adelin a chaho to aki haulim zin hi Gougin chan chu avet le chochoi pa longdang thi in akinung le no me na hi in la achanu ko ma akitip na hi si chun pasar ki sata in ha sajung le achi pe jin Gougin ko ma chun go
atile Gougin in zong ahin ven ahin la koi ahi ahepon imacha in Chochoi pa lungdang thi in akinung le nomin ahin la achanu koma akitip na he chun pasar ki sata in ha sajong le achi pa in Gougin koma chun Gougin atile Gougin in zong ahin ven ahin la koi ahi ahepon imacha in adon but pun anhui sat na hi Gougin ngol ahi in koima ahetapun angka kom le anu le apa jing zong ahezi pon hi phata a aman ahet chu aloi pa sei boibo ahin adang wang imacha amel chi thaipun ahi pang pe ji tan hi ichun chochoi pa jong in sunga alu nin koi koin vem mu atin ichun chochoi pa jong in sunga alu nin koi koin vamu atin hele Gougin nu in kiphat lam ta in katai chochoi pa kin chat lo pin na hung wa alu in hung to wo atin hi ichun chochoi pan jong Gougin pa thaunai la hung mo Gougin nu atile Gougin nun jong dai lenga chi ahin hung wa tan ti ipi til na ti hitam atin le aman jong kasai nom khadum cho atin hi chochoi pa tauna achun atawin hi hitia akeu lim jing hlon lai chun Gougin pa kot chalanga phat ahung lu nin chochoi pa ipikina hitamu tu jingka ta en hungin atin mei phu ko ma chun ahin nai zen chochoi pa ko ma ahung tawin a hele chochoi pan jong sainom khat kan sei atin alung kham zen na hi aile sayo ipitil na ti hitam chochoi pa atin Gougin pa chu ahin nai jing na hi echun chochoi pa jong chapang ho lo pe le koima thau be nai lo thip a hi chun lam chang asa in itin hen saita na hi Gougin pa Gougin hi mun khada phata azana pha helo ham sumle pai kin pudo ing ting mun khada phata ezan dam no le chapang phata hi a itia hi in sung kiu hilo kusung jong ama ahitia izan lo hi za charum ta hi atin hele Gougin pan jong cham khada kingai tu in hitin ahin se na hi aupa in ba zandeng asai se zinga asummu hola anauti le khasim na to ke tu be je ta akizan num wanga izolo cho atin hele asai chai ma sangin chochoi pan Gougin pa asutile jingle kin sumpudo ingting aizol langa pui phot hiti atin hi ichun thu tam sei lovin chochoi pa cho ading to in ke zong in lam zuningi anaki gongoven jingle chun atin cha jong don loven in lama adal ha achano chu lung helpi is in ahung pot pe na hi Gougin nu in ai poi chochoi pa chabe don in lang chi o athile aman jong nidang le don khom nauti kin kho ta kaneze atin ahung do pe na hi le leitola Gougin kichip chu amun aman jong Gougin koma go kachiti atin bye bye abol le Gougin jong bye bye abol na hi chochoi pa in ahung thun le achanu chochoi naw sen bangin ko hellovin ana immunizing aloi nu koma Gougin pa le nu in Gougin vet sa ding anup dan chu asej na hele chochoi nu jong ke pa le na hi jing vai do na hin chochoi nun an ahun min chaijin chochoi athawin sen nu thawo ane tau ti ti na gil di tai athi na hi echun chochoi ahung thawin enu epimen hon ham ka gila kile atil anun jong boy nang na du pin an kam le alu kahun ahile kahun tin chlai cha sagop jong kal ha e atin bu ahin semin tebala ahin koizin chika chun chochoi chu mai aga ki phe nin aga ki suthi nge na hi chun ana niaw vin hele chochoi pa jong achanu ko ma Gougin jingle aizol langa puiding thu chu asesin hele chochoi in jong hepa apha e jong ko hung de atin ahile apan jong apat na in ada in ahin azonan chochoi thanup chu amule akipating days in hingi hungin atin hi
anane chai ovin ki pa ta ina umovin chochoi jong von ho ave le in ki pa mai su apu le in hi azing ka in chochoi le azing ka in chochoi pa le chochoi jong hospital a Gougin ki lhon pi din abuliru wa Gougin te in lang ahung lhon ta na hile Gougin te in ahin pha lhon le sei boy in aloi pa ahin kaizin go a chamana chi hiti te akai le Gougin ki pa te in ahung in hi sei boy in aloi pa chu apot do thon ding zi in phata in Gougin chu asam ana chepi in hoi ta in asim in hile amel hoina amang nai pun Gougin amu chun chochoi ki pa mai su apu na hi ichun Gougin pa jong be khat hin pu in gari ahung tau do na hile chochoi pa le Gougin pa amalanga atovin sei boy windu lang khana atovin chochoi windu lang khana atovin alai ta a Gougin chu ataw sa alhon na hi gari sunga chochoi in achi natina akikoi ji teddy bel chu Gougin api le Gougin akipa le in teddy bel to chun aki hau in mi him borin abol zina hi ichun chochoi jong ugo ati na hile Gougin in chochoi o chu a he abang zin angai zin ahin chomlo ka in hu a hekit ji ta pu na hi chochoi jong atedi chu atedi bel cha la api na hile chapang bangin Gougin ada da na ki pins in itu chun chochoi in Gougin chu adai pi ji na hi lampi pachompi ahung to zo nungovin aizo ahin papan tawin hele chochoi jong Gougin chanchu imacha ahet pha ta lo pha in thasit ta in windu lang kinga in alesu ta na hele Gougin in jong chochoi in adai lo pha in avele chochoi mitlisu chu amun yadi bel chu adai ahi sa in api na hele chochoi amina hilung pumen anujin yadi bel chu akila na hi ichun Gougin lalthim hidan tan tin ayumut so ji chun chochoi chunga akingai jin no ta in ayamuta na hi amani chanchu chochoi pan real view phatvet apat aven amuso kezin ahin imacha asai pu hin asai pu hi alang khana chochoi le Gougin kidai ho chu sei boy in scenery ho labang ke sa in aku in phone record anabol na hi iti chun aizol kupi ahung long tawin ahile damdoi in agachi ule Dr. Pan scanning ki bol tin hin se pu vina hile am hojang ahung un damdoi ina scanning ahung ki bol zo vin an ani ovina hile Gougin amai zo se apol de in ichu chochoi in aboy pi in asuthing na hi sei boy in abol in phone record abol pi an hi ichun damlo in alu ovin brain scanning abol ovin hospital hin zone ki tawin hi heti chun hospital pama anga avin ato ovin sei boy le chochoi in Gougin atu hlonin apama anga hlonin pa te ni hlon chu Dr. Pan an ko nga in an ko ding phat chada hi phanin asunga agalunin scanning result ki chojin Dr. Pa kibina alut phanta na hi chochoi jong apa phone chu lim la na hoiz in apa phone apat chun Gougin to selfie akila in chule sei boy to jong akila khom ji un aile Gougin athanomin akipa le china hi alang khana cabin sunga lut te ni chu Dr. Pan report chu alan abanin ana sei pi in Gougin ahiti na ji hi alu na alu chang aden na alu boy ahin ama hi neurology papin Bangalore muna hospital ho koma pui ngai ta na sejin hi ichun chochoi pa jong along tin Dr. Pu ahile ama hi neurologist hospital a chu izat lu dem chele adam ding chance izat rumem athile Dr. Pan hidabang kiasi akizan dam thainan inla adam pi wang alhom le in wang na kivat dio hi meje atia hi chule sumwang chu iti apat ding ake laus in izat chat alut ding ka sai thipon ahin lak som hilule som nanga ho verbe nakipu ngai enti atina hi
sum hi zat a za chun chochoi pa jang alung kham thawin a hi le chepet ta chun chochoi in akoma hepa na phone honge tin phone ahung pi na hi doctor pa ta sei zo si chu aja so kezin ahin ima cha asai pun het mo sa ta in Gougin pa koma hepa report phainam atin hele Gougin pa jang alungim zi ham ima gel dat lovin alu apai zin hi nichun chochoi pa en jang phone a ke hopi ho koma kahin le kol di ol le atin a phone a tat tan hele chochoi jang ke bina kon phone a ke choi te in pam lang ahung pot ki ta hi Dr. Pan na ke san sa diu le tin recommendation letter azip in ahin la sumji chun mi ho sa a het chochoi pa jang sum hi za chu ala na ding he pun alungi min Gougin pa wang aki zan zo lo ting a hi tai tin lungdang te en om ta nei chochoi kebin ha pat direct ka lang azonin ka sunga koima het lo ka in kap pan ta nei sei boyin om chan zo si u phone report in nahi ichun ahung po nan kari a atau vin lam kalang ahung kile pan kit ta ve hi le sei bo in Gougin pa ko ma epa ipiti asai u hinam Dr. Hon atile Gougin pan sei boy naloi pa hi awang se hi ti iza nin kizan jong le mo dam lo ting da na hi ti atile chochoi vindulangan amo kala in hi ichun chochoi pa in iti hai ta chuna se ham Gougin pa Dr. Pan ama ho tabang hango jong akizan dam nai ati helo ham lungnyau hi in dam nan ti ati nei le Gougin pa jang alung kham le nei hi chochoi chan chu apan avezo pon ahin imacha asai pon hi alang khana Gougin khu helovin te di bel chu aka le ale zi in aka le abot zi in akichi min khu e pa pon hi chochoi Gougin jong vengam talovin akingai tu in alung thimin ugo golin kalung gel hi Hethem Lechun ibangin gan thai na le thiso na hi nei pongi ichile si ra hi no ma kingai loudin le kilung si lodia pathinin ei gun pi lhon ga pitam ichiding hebanga kalung si e ti jong ka koma nei na sei pi lo hi gan thai ding na nup lo zia nei na sei pi lo ham ven na sei lo wangin nei lung si na ka hen kalung si na kapi na hitai pidia golin Hethem lawa naw banga ki tol chim na him tin hlaset ta in lam ahung kile taw him sei boy jong chochoi aven aloi pa avle om chan hlon ki to mo valen azonan avi tu la ho chu aven kinep na bei bangin atha zo se akicha jin alungwa go alung sit pinu na ko ma taw ta a ipidia imacha seilawa nahim ven chocho himi phata le lungse num ta mi ahi na he lo hi awang se nei me je ong nanga lal ke a hitia no ding lam ana het sanga chocho hi dilhilanga an dan le phajata tinga tin aloi pa jong alimule video wachu aven thaseta in awmen avat na zo se hlasit na in avat zo se hlasit na minin amuta na hi Gougin pa le chochoi pa jong alung kim le hlonin koima pawlovin illam azon tawen hi iti chen all in ahung ovin alal phat wa jing ti le iti chen all in ahung ovin alampia bu ahin nevin kinep nam nei lo chele thabai pum pum min iti chen in lam ahin zon tawen hi